Nirmala Kenyam Bia Kamal ka Nuer online TV channel atekon ka ler mi jidid mi bekon lingwasme en wala e shanka jandang raw de baro ka pay di chron kina dang raw wi de jandang raw wi de dich abana jome bana jeling lere me be ka ji UN United Nation ay which ka South Sudan teken ke ramkel mishala de jek ki misha piam Dini SSPDF UN staff members Shapim Dini UN Shapim Dini South Sudan People Defense Force Nore which Kayambio Janan Banaling Chaladone United Nations staff members Chajapim Dini South Sudanese Tishia Kapchong Guad Megere Katerbilton Anona Ka UN base Kayambio Ka Sunday Chajo mo chajala de Canadian contin la mission wajen en UN members majan Sheikh Majala ke Turbil lo part of the UN mission in South Sudan ke UNMISS jen chaja kapchong de ni SSPDF dangro dini to ke dini area leka wa ngwad mo chuken Sheikh mo chuken piem wajen chaja mo ka bodjit kada Nama statement misha release UNMISS and which South Sudanese People Defense Force chicken do more Canada chicken ram malay staff members ke UN chicken PM a bigida balloon wari mo tuoka ka takel PM ka chanya ndangra with bakal alapan kapay dich michara do sha cheke nyal milaran lat ka United Nation mission in South Sudan charge PM wune ka wunda to ke dine anona wa dine dangro jena wacha jien ka yambio gara ko we ka besdien an gwal mo yae kapchong ne ko la dine jogo jen wo jin wine ka bine and all that jati ke question wan ko kien jen mo kuje let ko ba jen piamone e dine titi ko gan dine titi wa dine so Sudan ngai conscient already ala kana goro no budon wan baken ga exaggerate nyok dio ja dong me ram mo me la foreigner ke ram mo me dong sharan wech ka chaje ne dong de tij boga yo instead of de gan kamne terbil you and pin bon mo too much ka do ba chala de UNMISS anona kana gor kano de identity de kan wer de kana lar ka wachi de ne SSPDF kan dia chicken manana chito igana ling she can apology letter you can agor ka chicken majiaga dana chala de dini ken she can condemn she acting governor of Western Equatorial State can SSPDF ano she can dini she can galwa no chadun mat rering ne ka chwa ta karam mom biya yen ala yen it kontila dini SSPDF ko dini SSPDF mi chi do yang chang mi dong la chond bo la ja gor ba je do daru so nana chi chega me che faith went through ke check UN cha jo mo cha jo kwen so de na ngaje no de ni tangos ni na lenga ko kana ga ka cheng ko ken cheng di chuden lot so kan cheng do wa kan cheng ni ko ni kan tin ji kan ga nyot le den gwaz mi go ba nyo ga yekel bana racha ka kwi unity ala unity state adio jete ka kor gwadam be tedi ci kon keling along ka shon mi cha cholo tabande ngai te jo mo kwen ne dum wandong kan ngaje no ngum yor lat but te report shaling mi cha la tabande ngai dio ja all of you ci yenen tabande ngai cha jaka bargazal kan unity state ko bora ka nan winemi man jito gene ka shob da che message e deliver la to but the right now message che jakka ne de content la tila jewo cha jen gor ba nyaa ke che message dan ja kam kirmi yadi ke cha linga kum so Sudan but message cha kam citizen ne tendere wi unity state but right now kamen chalat gwasame chala do bentiu IDPs reject by president tabande ngai call to return home why chaman chalat chaje luk chaje reject mi jogo nano lo nye sheng mal jatin we rudun ke kem char jagana mo
ne ko ne ko ja kan ne ko til IDP la internally displaced person re wiki unit state capital ka bentio wa ci kan taban jogono che chong ano ko cha jono woje rodun ko protection side biare which ye moy ka dor bialet te diara to wa kan taban jogono telewe ya on bene barar ka je ko teram bene lok ko de ga chuje la tok of course kum so dan la ya nyongarar ka be ben ban re desert ka na mo che chong la taban de ngai che jo mo che lat keral mi shalat kerup kona ton la rally chere ke dol na ren dol ka je mitem nu kwa discuss ke tem lat ke abunai dia abun kwa scale no min abun kwa scale ngo ba message ba kulu bitu ba kuma ka don jen ngo dan la ka lengten ajen message dan ne chetup kerup kona ton ka jen pai wa ke pai de kontena kwa da che yunde state no chi state can national government chicken IDP chicken jogono de yen barare kemka. But the letter argued that there is insecurity and inadequate space for them to shelter in Biteu town. Wamishi barar wabu shui ko tela gwam toy na tin ka tel dwel so cha jogono bidi en chuj bane. So manyodo cha medane cha la tawane nga shairi jako tela gwam na toy tin rar michi ko rar bayo mo ka dor biela lat and all that. So ka te bom ko ken ka jana dong tele kwen jigi ka kam lele barar blore wi eto te mi lere wi ka tel kwen bo jikten so no mo chairi ja ka nyok ten security ten ba so tel mi chana control so no mo chala de ni ko ne te ka bentiu IDP kam no chine be barar ka chine be we gwada dana chala den jukum so cha tawana ga cha adu ne chari jak mana ne chalat jen jo dana go de nywa yekel ena ban jigen medadien go reshu paru jeno jen bishonkel keno TV channel han bye bye.